Jaz bi dal Srečko Katanca, da bi bil selektor naše košarkarske reprezentance. Ne bi bilo to dobro. Ampak naši bi sigurno prišli v finale, ampak ko bi imeli, a veste, pri košarki imajo minuto odmora in v minuti on ne bi mogel vsega povedati. Jaz si kar predstavljam, kaj bi bilo. In tamle Slovenija vodi za točko, še 10 sekund do konca in Slovenija in tamle Dragič vodi napad. In tamle Dragič in tamle kaj se dogaja in tamle je žogo do Lakoviča in tamle kaj je minuto odmora na zahtevo Srečko Katanca. Pa poslušamo, kaj bo rekel Srečko Katanec. Dej fa, dej sete se, dej Dragič, ne mi tok solirati, se delamo reklamo za solo, ampak ne pretiravati, ne. Dej Lakovič, ti smisel košarke je, da podaš žogo, ne da podaš žogo nasprotniku, ok, Begič, a si ti odril doma pozabil, ok, kaj bomo naredili? In konec odmora, pa spet nisem nič povedal. In nikoli ne bi mogel nič povedati. In najbolj smešen mi je bilo, ker je enkrat rekel, da kamorkoli, ne vem, kjerkoli je igral, pa kjerkoli je treniral, se je vsaj malo njihovega jezika naučil. In on je enkrat treniral makedonsko reprezentanco in jaz sem gledal to na makedonski televiziji in mi je bilo res smešen, ker je ona novinarka vprašala, Srečko Katanaca, ja, kaka dobra ta tekmata, kako gledata na situacijo, In on se kao neki makedonsko naučil, je bil tako. Pa svakaka dobra ta tekma, Tako da nema ta problema, Mi v zadnja ta minuta, dali ta gola, Tako da fantoma ta kapa, dola, Hvala.